incwadi yabaseFesu chapter number 4 awufunde verse 1 nje yena yedwa sabe sesiyaqhubeka. baseFesu chapter 4. Ngakho-ke mina siboshwa enkosini. Ngakho-ke mina ngisiboshwa ngiboshiwe la enkosini. Ake sive ukukhuluma siboshwa bazalwane. Sithini siboshwa? Ngiyalincenga kuthi uyathi uze unqemwe siboshwa. Ngiyalincenga mina siboshwa. nihambe ngalokulifanele. Lahlani, I'm in the place. It has been set for you, for your sons, for your generation to come. Not your own way, but according to the standard. Hambani abamage. Hambani ule ngale standard. Mansuwehlisa nsinya. Nine wasiboswa. Umkhethelo verse 1. Ngalokufanele kubitwa lenabitwa ngakho. Niyeva ibathandekayo. Kune standard kusethi. Awuhambi ngalokuthandwa nguwe, awuhambi ngalokufunwa nguwe, kodwa ngenxa yestandard salokubitwa wena ubitiwe wena. Msakwapha ngekuthanda hamba according landzela lomgugudla lobitele ku. Msakwapha ngendlela yamanje, ngendlela lefuna bantu balesikhathi, bathi hamba ngekwalo mbito. Funza verse 17 uyogcina na 24, the same chapter egameni likaJesu. Verse 17. Ngakho-ke ngiyasho Futhi ngakho-ke ngiyancenga mina siboshwa. Ngakho-ke nincenga siboshwa nini. Siyaphinza lesiboshwa sesiyaso asikale lesiboshwa. ngifakaza enkosini ngithi ningabe nisahamba njengalabanye betive labanemicondvo lengacabangi. Kukhona abantu le-standard le-level yabo bacabanga ngesigaba sabhayisane. Niyamathi bhayisane, niyamathi bhayisane mafanje. Emanqotshane lamahlanu bathi bhayisane. Aniyekule ngukule mhlophe nehamba ithi bayi kungathi umhlabile iwuthenile. Ulamtutu nina mavanje ningahambisi kwabhayisane. Nawuthi uyaqhamuka kuhlala phasi. Kumele ufunde ugcina le 24 egameni likaJesu. Bahlwelwe engqondweni yabo, bakashane nekuphila kwaNkulunkulu, ngobe abadingi lutho ngenxa yibulukuni benhliziyo yabo. Bathi kanti babantfu batinikele emanyaleni, basebenta kungcola konke ngekuhungeka. Kepha nine anizange nimfunze Kristu kanjalo. Nangabe-ke nimvile nafundziswa futhi kuye njengobe liqiniso likuJesu. Khumulani umuntu lomdala wesimilo sakuqala. Verse 22. Khumulani mavanje amahle bandla lakithi, bandla laKristu, ngenxa yale standard, ngenxa yalolu bito,
umuntfu lomdala wesimilo sakucala lose onakala ngetinkanuko tenkhohliso. Nentiwe nibe basha emoyeni nasengqondweni yenu. Yembathani umuntfu lomusha. Yembathani. Verse number 24. Verse 24. Yembathani umuntfu lomusha lowadalwa wafuta uNkulunkulu ngekulunga nangebungcwele beliciniso. Ngakho ke lahlani emanga. Bamba saluyekela ke lapha. Unkhwele uThixo. Unkhwele Umpostoli Paulo lapha utsuwa lencwadzi lena lakayibhalako ingiletinye tetincwadzi uyibhala usejele uboshiwe sakhona wawuthola abazalwane bane bakheke noma ke bathi ihlobo noma bative letahlukahlukene. Kwakunesive semaJuda laphakathi lapha ebandleni lebaseFesu bethi khona tive ema-Gentiles nabantu laba bebangene ngemusa ekukholweni. Usongaka sewungathola ayahluka seyimenyetelwe indzaba yaJesu emaJuda alingisana kwemndozolo lokubitwa ngekuthiwa yimbungulu. Niyathatha imvungulu mafanje kwaba mnyama kuyahlahlapha kwemvungulu kuyakuva ukuthi uveke ngakuphi isikhumba bese kuyavela la kuthole khona kufike ukuthi swi nawuthi yakuwi ugijima ukhanyisa kushaya ngathi kade kwafa kuvela ukuthi lotho lolo ubabathe uyangicingicida. emaJuda bekanaleyo khaletha bekanaleyo mkhuma kwathi kusunyayelwa ngaJesu lokukhanya kwaqaleka kwabofeleba kwavele kwathi lotololo kwathi bathi bayafakaza labetive uthi ngithole uJesu ngithole uMathilda ngithole inkazana wathayima kwathi ufakaza kanjena sondweni wasukuma kweJuda kwayofakaza. My God and myself benibandla laseFesu
Mbona piwena ngiyasola abazalwane akusho iBhayibheli usho umfundisi Mbonani lokwemabhukwana lokuthiwa ngemadayari waqala kulebandla lase-Efesu datshana bo-pocket book nakhodwa bese dilifaka la ekhikhini bese uyalikhokha when i-analysis ukuthi lona umvajini noma umuntu iphethe ukhonda njani bese kubhala phasi nakuke kwasukuma semeni wakhona uyawuphathi naye bandleni asikhuthazi bo angisho bazalwane ukuthi kudlongu kwekhuta kodwa lapha kwakunesina kwakunethatha kwakukhondwa kunebantu bebazivimbelo ekukhondeni inkosi yemakhosi nampawu iyangihlupha le nomavanje kulobusuku banamuhla belekhulunywa nguNkulunkulu ngelivilaphi emakholi sine masifika kuleli vangeli sibhunyise mataki siyabhonsa imikhuba yethu masifika Jesu utanabhusha wakhe efike aqothe abantu asuse bonke lokubi nje bathandekayo lejazi leblazer injani umbala wayo bakhona injani ngigqoke iblazer lemnyama asithi le i-original impilo yami ngingakakholwa sengiyefika bayashumayela naba bomamba ngiyalemukela luvangeli sengiyakholwa awutangikholela lo mzalwane angimane ngimemuke yipro yini lena bazalwane ngesikholwa elani bazalwane masengikholwa kufanele nangifika nithola Jesu haleluya Jesu kumele ngifike nikhumulele just nambele imnyama bese ngiyamembatha inkinga emakholwa entatshamo bangendini uJesu lo impilo yami etolo ubabathe ngifuna ukuchaza lelikholwa limpingishe kodwa nawuthi uyajayivisa liveta kumnyama ungasifihla izono zakho izwe lingakubo othwale angeke uze uzesihle nanela mntana sekhaya uthi mpostoli Pawula masifika kuJesu siyakhumula
kholwa ngeke ungiphathe awukaphatheki kabi kodwa nje lephaya lakho lisebenzile namuhla sesishumayela yabona. God bless you. Ngifuna ukuthandaza namhlanje Mbama yangihlupha lenzaba yewembathi wembathela ethiwe umuntu lomzala wesimilo sebonakala wesimilo sekhohlakala wesimilo semanyala. Ngifuna ukuthandaza sona yangihlupha lenzaba yewembatha lelo yangihlupha. Umfundisi Nicholas Nyako uthi lapha e-University kaMbonani ngalomnye umnyaka lapho 92 93 graduate. Angithi bazalwane siyathi ukuthi nakufika isikhathi se-graduation kunebantwana labafunda kabuhlungu, labanye bafelwa boyise bakhuliswe bogogo babo, labanye bayafa labatali njaphila, labanye ukhona make ukhona babe mane akanalutho. Uthi-ke umfundisi yawo angakafi unagogo lapha e-University ngiyodwa futhi leyakhona kuba ne-access yekuthi ingakhona ifunze nefunza kwayo kwakamnganaba besiye kuthi akungahlali bantwana bangakafundi sebefika nalapha kagogo bayakutomla lokwemfanele kuyafunza ngesikhathi kusafunza lo make wabo ngoba phela besekakhulele into omkhulu uyabhakabhaka Nkosi yami abhake mafethe akunike utawufike udayise esikolweni sitokhona uthola umane sithole imkusana side noma ufunza wena uyaqhubeka uthiwa lokho uthi-ke umfundisi logogo ekawuthi nekabhaka phela nebhaka kwakhona ngilapha kanhlunganye nabo ngaku kwabaguga sithandaze lokwethu lokungazi ukuthi wesigubhu nje ungathi kunembotshana na ungena awumboni umuntu omkhanza langekhaya ngilona langekhathi lobona lolokhamngala kuthiwa lomake bekafubendeke lamafethi kunalesidiya sakhe-ke lomake ubohle nasekabhuqela bofulawa naseka ethi uyenda lapha bohle esulela kulesidiya sakhe uyasibona sesahlala sicinga nale bhodo lekafraya ngalo nakwenteka lithi ubohlesula ngalesidiya sakhe sewufunzile-ke kusimalane sewulapha e-University sekufika isikhathi se-graduation uyabeka i-allowance yakhe uthi ngifuna ukuthi ngelisuku le-graduation make ngimthengele 2 piece abe muhle kubonakale kuthi nami ngidala siqhwiqhwiqhwi. Haleluya. Wasiyamthengela ne-2 piece yakhe wathi make-ke siyagraduate nayi-ke i-2 piece yakho wamthengela ikathulo takhe takanobuso wase uyayibuka noma-ke uyayilinganisela wathi inhle mfana wathi ugoke yona-ke kusasa siyagraduate yona. Wagqoka lo wamama nakusasa wagqoka i-2 piece yakhe
lesiyasabo lokuhlala ukhala tinyembethu kwesula lubhiqi ngaso ufuthwa imbuto kusabela lo mntwana kwesula lubhiqi ngaso wathi kuthinde mafutha kwesulela lasi wase kuyasigaqa ngaphansi wabuyisa ithupisi yakho kwase kuyashaya yathi khava kancane kwase kuhleliwe lapha e-university ahlele ma-student bahleli batalinga base bayanibita ligama lalo mfanisile simelane wase uyasukuma mamakhe waquma wavela kutaba letinzalo bekagqokele phikwa wathubeka umfana wasukuma waya kumama wathi make yemake Nkosi yami make sewungihlasela uyikokelele ngola ngaphasi ngoba ngikuthengele ithupisi mina wathi mfana wamlalela letingo takho letifika namhla sithaba lesishweshwe sami ngikhala tinyembeti ngikhalela lolo sawuthi namhla angisikho ngalento takho mtilahle phanya sinemakhola lalethishweshwe bekakhalele kuto itolo awafuni ukuthi khumule nawuthuthu namjesu bathi yemfundisi mama udawusala ngale evangelical yakho lalela ngikutshele mina ngimzala ngikhona komismo bangishiya kuleli banga lento yakho yekuthi angiphile ngidawukhumula noJesu nawo ngibuyele emaphawini ami unathanda liyahlupha labandleni siyakhamka sesiyedana nabo bomanga bomageba bondaba sitha ilunga lelibandla lelifile sibakhanze bomzala wakhe kokutheleza umnumzana ekhaya lona umnumzana ngokujazi wogijima i-1500 ngeke ugqoke mabhuthe uyogijima ivesi ngeke uyosasibhakela ugqoke majazi lazabile ugqoka i-outfit lelungele luhambo lwakho ugqokele wena mthandekayo wena uyahlupha wena unenkani indoda mina indoda ayamnawe iyo Calvary iyo
siyabapha nam Jesu uNkulunkulu phela mina ngenziwe yewena nasekufike Jesu mina kwenziwa sinoma kanjani zone mehlo sandaze egameni lika Jesu. My God, my Jesus, wethembekile Jesu. Kulumisa kwakhe funa kuhamba njengaye uba nesibindi angikwazi mina ukuthi mthethe muni lovelako wayitolo empilweni yakho athi nami Jesu akehluleli akadzinga nanguwe ngingathandaza nawe namhlanje mbamba egameni lika Jesu ukhona yini bengamane